Khakirtung pa badutun badminsim bakoy. Amen. Kading Ranggat Pati Baro Kohiman Kopara Hau Jesus Christ, Father John the parish priest, Father Job the assistant, Kiwi Pat Ki Father Kisakeneka Jingrake Eucharist, Hakeneka procession parish Jonge. Karuna kwa ban pilihan borong pilihan pilihan sengapa ya kini kina kibala pilihan ya ka sakramen jangga jimpan skam mininin. Ci ngakaman halu kata-kata bali ro renggat bati